Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha bulte ni sim som le ko Wednesday ni khuin zong jingka tu so ngai ki du hite tu so ngai taw hite February ni sim som le get zani Tuesday ni khochun Manipur police on mai leiting noimi KCP PWZ active cadre khat Romiu Laisram kitipa chu achen na ain Imphal West District Patsoi Police Station Hopsung Wiremba Makonin galman cha to anmat thau ve Manipur Police on amapa ko na galman cha amat do ho chu 7.65 mm pistol khat to a magazine khat chule magazine sunga meichang ki hengsa changa chule meichang bom sunga ki koi meichang changsom to pistol holster khat anamando uve chule zani February ni simsom legit ni khochun Manipur Police on meileiting noimi KCP PWZ active cadre khat and Prem Kanta Kiripacho Kakching District Kakching Police Station Hopsung Anamando Uve Ama Patso Tex Kailedon Donglea Panghidanin Manipur Police on Phongdoh Uve Chule February ni simsom leget zanhi Tuesday ni khochun security force on Bisnupur District Moirang Police Station Hopsung Oksong Mukhumuna Mahindra Showroom Tokinai Tedim Road Akonin Meileiting noimi Pripak Pro Active Cadre Khat Thukchom Sanathoi Kitipatsu Anamando Uvin Chule meileiting noimi Pripak Pro a active cadre adang khat as Sitoljit Singh Kitipatsu security force on zani February ni simsom leget ni khochun Imphal West District Uripok vela akonin anamanuvin ama pazong hi Kailedon text donglea panghidanin police on Phongdoh Uve Chukile Kailedon donglea pang meileiting noimi adang khat RPF PLA active cadre khat W Ibungo Meitei Kitipatsu Imphal East District Porompar vela akonin Manipur Police on and Mando Vin Chule security force on zanimasa February ni simsom le sagi ni khochun Bisnupur District Nambol Police Station Hopsung Leimaram Kenel vela akonin meileiting noimi Meitei terrorist RPF PLA active cadre khat TH Ajit Singh Kitipatsu anamanda uve meileiting noimi ho Kailedon text donglea pang ho ni CN security force on anamando jingvin Meileiting noimi security force on ni sia mat do jinguhi ngalegup tobong ahijingin isihin avet sa achu hile Imphal Phaijam sunga meileiting noimi hon na sata Kailedon text adon leo ahidan akichi 18 to soki muchun Phongdoh ai Manipur gale tol hi atumbe akiwai pu na ding del ho separate administration del ho je 18 meilei CSO Cocomi hon Manipur governor hinga memorandum appeal na wachun an Phongdoh Uve Manipur Governor Ajay Kumar Balain pan ahin laa Manipur gam sunga government tha agang thei pena tundo hinadingin meilei CSO Cocomi hon nge na bol Uve Cocomi hon Manipur Governor hinga memorandum appeal na wachun chamnel mo na umnadingin governor hinga point som le thu manipil Uve Manipur state sunga phalna beya khutha kisim do ho holdo so hil hinadingin zong Cocomi hon nge na anpil Uvin Chule Manipur state sunga chamnel mo na umnadinga galman cha apuma vale ho zosi government in atu tang su hil na dingovin Cocomi in ngen zong na boluvi Kuki ten separate administration amulo thailo hil na diwa panla ding le Kuki de demand kho khelte ding ngai hitin zong Cocomi hon Phongdoh Uvin chule BJP Northeast coordinator in zong Manipur gam sung venbit na ding Manipur state su kelo na dinga BJP in panala jingo hidan thu ho an Phongdoh sahitaitin Cocomi coordinator pan Phongdoh ai Cocomi in Manipur gam song galitol hi Kuki hon atumbi akiwai po na ding lunggela nei ji o hi penetin Cocomi hon an Phongdoh Uve BJP Central Lubu hon Manipur State sunga gang thei pena Chief Minister tha ding agunova government tha asim do loi na ding Uvin ex-MP Dr. T Mania in nge na bole Central BJP government in Manipur gam song galitol ho su beiding go lovin Chief Minister N Biren Singh resignable sa vetin zong Amapan Central Government himo chane Meilei CSO khat People's Alliance for Peace and Progress Manipur tia kimin vo Meilei CSO kharin Manipur Governor Ajay Kumar Bala hinga nge na napilu Uvin Manipur State sunga chamnel mo na umdo loi na dingin nge na boluvi Manipur gam sunga phalbe hunseng lut ho gamdang mi ho government in ahol do su hilwa chule gamdang mi ho Manipur State sunga aung lut kit lo na ding to gon ho government in phata chi thlapi na ding win ngen zong na bol win chule gam sunga kanile ki bol hole khamna te ya ke vei ho sumang su hil na ding
dan le mol khau ta apu do hi ding le got na sang ta pi hin ding vin nge zong na bolu vi zani February ni simsom le get ni khutsun Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei kitipan Palestine thingnoi mi kho Palestinian Islamic Jihad PIJ thingnoi mi lamkai pa zed na khale to atim ho mi phabep chu Iran capital Tehran khopian ki mu pin chumuna aholim na wachun Iran lubu Ayatollah Khamenei kitipan seina Gaza Strip gam sunga cheng mitham ho zo si gamdang adia Egypt le Jordan gam sunga soldo su hilding ti a Donald Trump in to gon asim chu ngol huita hi tin ama pan Phongdoh e sule ama pan seibena Gaza Strip gam sunga to gon kisim ho zo si chu gam sung mi pi khole agam sunga galbola pangho muslim thingnoi mi ho nopna lovin chi thathei ponte tin Phongdoh in sule Gaza Strip gam sunga muslim thingnoi mi ho galzona achan nau chunga Palestinian Islamic Jihad bu pa anakipa P18 thusoki muchun Phongdoh e Gaza Strip gam sunga muslim thingnoi mi ho chu galzo dana ki yelo hin Gaza Strip gam sunga galetola Hamas thingnoi mi khole Palestinian Islamic Jihad PIJ ho anato so jingle anung thop jingo Iran government to Lebanon gam sunga Hezbollah thingnoi mi ho chungin Palestinian Islamic Jihad PIJ lamkai pa zed ne khale en ki pathu na phonge Gaza Strip gam sunga khupilin ho zo si ki susim su hil to bang hitan gale tol ji athina to muslim thingnoi mi khole mi thlam ho agoma mi sangsom lilenga wal au muwa chule gale tola gal jam jong mi laksom ni wal nung win jong muslim thingnoi mi ho gal jawdanin akhi gelovin ama hole ama ho anakipa cha tu na lai vi Middle East gam sunga gale tol ho zo si hi Iran government in atosodo muslim thingnoi mi ho ji ahin Iran in thingnoi mi support bol ho hi anga masang siwa Middle East gam sunga gale tol hi kisailo hilding a hi Israel government le Lebanon government in ceasefire extension abolo chu akisai ta to khilhonin Israel in Lebanon noilang gam kai sung anato pa naw mun ho chu da thataw win ain la Lebanon gam sung Israel le Lebanon gam gila ahwa mun nga wang chu Israel sipai ho na da hla lo diu hi noilang Lebanon gam sung Israel sipai ho anato naw mun ho akon chun Lebanon mi ho thilong somni le thum chu Lebanon civil defense ho Lebanon sipai hon muncho makonin anmudo uvi civil defense team hon Lebanon gamsung mais al zabal khopi sunga konin thilong somle li anmudo uvin markaba konin thum amudo uvin kafarkila konin thum amudo uvin chule odai se konin thilong thum anamudo uvetin civil defense department hon Lebanon government noya news agency ho chun an sodo uvi Hamas tingnoi mi hon Israel sunga agal bolti laiwa Israel mi anakai mang hola a chapang pen kumni khat le kumnga chapang khat kafir le ariel bibas chule nulhon sirichu abon chawa thi su helu a hidan thu ho chu Hamas tingnoi mi hon hin Phongdoh win chuchi Israel mi ho thilong ho chu jini khu Thursday ni khu a hi lo le tu hapta sunga a hin pe do di win Hamas on Phongdoh vi Hamas tingnoi mi hon chuchi thilong thum ho bana mithilong adang khat agoma thilong li in pe do ding hidan jong Phongdoh vi Sule Hamas tingnoi mi hon seinawa tu ahong thongding Saturday ni khuting le Israel mi anamat ho mi gu pho Tal Soham Omar Shemtov Elia Cohen Omar Wenkat Avera Mengistu le Hisam Al Sayed holoit so in lado diu hidanin jong Phongdoh vi Mengistu le Hisam Al Sayed cho Gaza Strip gam sunga phalnabeya agawalu thonjia achi sakum som masanga Hamas tingnoi mi hon anamat o hitan Adang si chu October ni sim sagi sang ni le som ni le thum ni khwa Hamas tingnoi mi hon Israel chunga gal abol pat ni khowa Hamas tingnoi mi hon anamado hi sule thu so dang khat chun seina Iranin Israel gam sung missile hole drone abulu hi ani veichan na hitan athum veichan na ding operation true promise that hi bolding to gon ane hidanin Iranin Phongdoh vi Israelin Iran gamsung mun poimo lai ho abulu wa Iran sipai ho mi phabe bin thina tu ho phubala na a Iranin Israel gamsung bulu kidding agodu hidanin Iran government in Phongdoh win chule athum vechan na dinga Iranin Israel gamsung ahin bulu tingole na sahle ding hidanin jong ki seye thuso chanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khupha